Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli na svečani intervju sa najvećim mecenom, dobročiniteljom, najvećim bosom, direktorom hrvatskog nogometa u povijesti, sa Zdravkom Mamićem. Čovjek koji je nepravomoćno, nefer, nepošteno osuđen od strane korumpiranih sudaca koji su ga reketarili, cipelarili, nazovite to kako god hoćete, međutim koji je polučio najbolji, najveći uspjeh u povijesti hrvatskog, ma ne samo nogometa, već i sporta. A svi ste se sprdali s menom, razumeš me? A vi niste znali da ona presica iz Međugorja, koja je simbolička, koja je presica jednog pačenika, nije napravljena slučajno. Pa ja sam htio polučiti nekakvu reakciju mojih igrača, razumeš me, da oni zasukaju rukave i kaj ajmo! A ti, Mourinho, ma nabijem te na k***c. Pa ti si mene reketario. Ja sam te zvao, ja sam te preklinjao, molim te, Jose, daj dođi, pomogni. Pa znaš da je moj brat, razumeš me, Zoran, on je nepravedno osuđen. A ti si mi rekao, može, šefe, ja ću ti pomoći, ali vodi i mene u Dubaj. Kupi i meni one cipele. Na što sam ja promislio i rekao sam, neće ići. Tebi ću pokloniti 1 sat. Pitao si me zašto sat? Pa da vidiš koliko je sati kad te krzdar izbaci, razumeš me? What I have to say in regards of the so-called accusations, what Mr. Mamić told about me, I have nothing to say. I'm devastated. It is not true that I tried to racket him. I don't even know what this means. But I think that the better side went through. They won the match, they won the game, they beat us 3-0. This is not something that you can consider luck. They were clearly the better side. And true, I am a bit sorry because I didn't accept the proposal of Mr. Mamić to be the manager of Dinamo Zagreb. But I will be back. We will bounce back. And we will see them next year in the Champions League.